George.
Hamachi, inspektor. Kao. Hamachi specialist. Pa morat nekoj da imame v tim vlaku. Realno. Direktno kompas, komarice za
lijevo. Zadno ovo desno, predno to lijevo skupno. Abe, nima sad na šepove, bre. Ja ću gumro ovaj motor, brate. Đorđi? Pa to i nema tu dlani. Čuti. Tako gotovo. Sve klip od natre, pa. Bravo.
Ajde, ajde. Drži, ajde. Če mi dati idli da napraviti sinovu grbu, da? Te fatic, ona kako si kaže, spondiloza. Crkajci. A, vidio koliko je jak. Ah, propaljen je. Hej! Vidio Đorđeva faca je ko pokajcu za vojska. Ajde, tamo, dosta. Drži me! Nema moj čitati. 146, oho! Spija te! Ovi je mislio potakli da voziš. Gioleve! Ovdje, ajde. Ovdje, ajde. Evo, gledaj se. Nek nije takav kanal ko na prečika, kine? Ne, ovo prav. Provodi problema, provodi. A? Provodi se ovo. To rada četvrta moj plan. A mi vidite to?
Begaj, begaj, begaj. Aj po druga, na če da sleze je, stoj. Dole. Ne daj gospode. Ej, kaj skinem to? Ej, zapal. Loš. Sve paljenje prole. Su ga skinuo sedište na nekoj granke, da ovdje nazdrav. Što je tu u romanu? Ne znam. Vetka? Ti reći zagrada tamo. Odeš nagore, zastanat, ti se javi ono, gizaš od brzina i za da ga zaturka nadol. Tako, brzina. I laka, i panda skroz. I klapče da izradi. Da, ve. Snima. Moj degnator samo inače ubaj. Aj odajte ko da mi rozkaše. Da be, rozkaše. Ovi vikat me. A? Odi, aj će ti zvajme prolet. Odi. Ama moj da mi zavrni ti ki. A, ne. Kućena umetnota. Ne vem.